Oko 400 dece iz Srbije i Republike Srpske, čiji su roditelji poginuli ili nestali u ratovima protekle decenije, boravi na Tari u školi prijateljstva humanitarne organizacije Naša Srbija. Mališane su danas posjetili predsjednik Boris Tadić i u ime zemlje prijatelja ovogodišnje škole prijateljstva Kine, ambasador Li Guobang, privrednici i grupa dece iz Šangaja. Njihove životne priče su često tužne, ali ovde na Tari oni su pre svega deca sa svim željama i interesovanjima i osmehom na licima, jer za 3 nedelje boravka u školi prijateljstva bar malo zaborave svakodnevicu u Štrpcu, Velikoj Hoči, Kosovskom Pomoravlju. Drugačije, lepše je nego... Mislim, bilo je lepo i prošle godine, ali ovo je stvarno predivno. U kojoj si radionici? Prije podne na fudbalu, posle podne na izviđačima. I kako to ide? Lepo jedno i drugo. Jeste. U sportskim veštinama s mališanima na Tari oprobao se i Boris Tadić, koji je u ovu jedinstvenu školu upisan već 6 godina. Hvala vam što postojite, što na neki način zaokružujete naše živote, ali bih hteo na vas da prenesem samo jednu jednostavnu poruku, a to je da u budućnosti i vi imate svoju decu koji ćete učiti boljem životu i boljem ophođenju prema ljudima koji su pored njih. U spomenaru prijateljstva sada stoji ime Li Guobanga, kineskog ambasadora u Srbiji. Jednog dana, kad budete porastali, vi ćete biti odlični nosioci izgradnje svoje zemlje, odlični nosioci za razvijanje prijateljstva između Kine i Srbije. Deca iz Šangaja donela su na dar i ključ svog grada i kako je dečiji jezik svuda isti, lako su se sporazumeli, a najmlađi gost crtao je Srbiju i ništa ga nije moglo zbuniti. Imaš kinesko strpljenje.